Narva oli väga ilus linn. Это, они должны быть сохранены. Вот, потому что я, допустим, если вы будете делать, я могу сам восстановить оригинальную живопись, то есть я отреставрирую это сам. Вот, и мы хотим закрыть их пластиком, потому что это уже как визитная карточка города, и оставить космонавта, который смотрит телевизор здесь. Если мы закроем, да, листом, да, пластика, да, там или еще что-то, то я бы сделал как вот маленькая такая, получится как галерея, просто вот необычное очень место. Если мы просто его сохраним, то люди все равно, это немножко убережет от вандалов. Когда они видят такую преграду, они перестают это делать. А так они будут все больше и больше. Когда все сделано и не доделано что-то одно, будет плевок. Это будет вот абсолютно по-нашему. В одной книжке умной написано: сначала было слово, а потом дело. Да. Сначала должно быть где-то прозвучать слова, а потом уже спуститься вниз к электорату. А то, что низ будет там кричать, выпуск пара. А кого, по-вашему, лучше поставить мэром? Тебя. Меня, вот. Чё? Вот нас, простых людей. Не, вот, во-первых, я поставил бы, знаешь кого? Вот именно этого ведущего. Юрий, тебе привет, кстати, от Нарвы и от всей. От избирателей. Потому что есть такие люди, мы простые, такой же, как... А, кстати, он тоже простой. И правильный человек. Он делает то, что надо делать. Он говорит, объясняет, а что толку? Мы решили так, дорогие телезрители. Ja kas sinul on lootust 2024 kultuuripealinnas? Oleneb. Kui tarmakad on piisavalt ülbed, leiavad piisavalt hullumeelseid asju, millega Tartut üle trummata, siis saab. Muidu pole mõtet, kui hakata käituma viisakal nagu tartlased, siis läbi löö. Ja ongi nii. Narvakad peavad tõestama, et Tartu on piisavalt igav linn selleks, et saada kultuuripealinnaks. Nii lihtne see ongi. Mis on veel huvitav, et Narva linnavalitsuse peale ei ole ka lippu üleval. See on ette nähtud. See ei ole. Linnavalitsusel ei ole lippu peale. Kõigil teistel Eesti linnadel on lipp ja linnalipp. Mitte iga päev küll ei ole. Aga teistel on iga päev. Vanasti oli tornis nende pidi, aga ma ei tea, mis sellega juhtus, on torni peab vaatama. Aga seal all küll ei ole, all on ainult pühade all. Я пока постою в городе. Nii, mis küsimus? Küsimus on selles, Narvas on suured vahetust ja teatrilinna peast. Kuidas on teie lootus Narvast 2024? Minul on ikka lootust, ma loodan, et narvakatel endil on ka seda lootust ja ma saan aru, et ka uus linnapea on öelnud, et temal kah jälle on ja need inimesed, kellega me siin rääkisime eelmisel sügisel, on ju ometi kõik kaasas, nii et küllap on. Aitäh teile. Siis aitäh teile. Kas te lähete sellele üritusele? English. Russian English, только вы меня не снимайте, я технический человек. Один вопрос только. Почему Нарву надо культурная столица? Потому что здесь нет ничего. Здесь надо, чтобы все было как у всех. Tere! Kas te lähete 2024 üritusele? Aga milleks Narvale on vaja seda, et... По-русски.
Почему надо Нарву, это культурная столица, чтобы будет? Потому что здесь все концерты будут, все праздники будут красиво, все украшаться. А что изменяется тогда, когда это будет в Нарве? Это праздник для всех жителей. Miks on Narvale vaja 2024 kultuuripealinna? Почему надо этот культурную столицу? Почему надо культурную столицу? Ну, во-первых, это будет большим стимулом для развития культуры в дальнейшем и нашего города. Это та картинка, которую мы хотели бы достичь к 2030 году. Как в любом документе о развитии указаны сильные стороны нашего города и некоторые недостатки, стороны, которые нужно развивать. В числе преимуществ указаны сильные традиции нашего города, разнообразные возможности. В последнее время значительно выросло количество туристов, которые посещают наш город. Прежде всего, это, конечно же, благодаря тому, что организуются крупные международные мероприятия республиканского уровня, которые привлекают людей в наш город. Также сотрудничество с Россией дает нам преимущество. В качестве недостатков, к сожалению, наш город постепенно уменьшается, люди уезжают, и происходит старение населения. Это, конечно же, факт, печальный факт. И отток специалистов по причине того, что молодежь, специалисты уезжают. Экономические трудности тоже в качестве слабой стороны, по причине того, что экономика зависит от работы крупных предприятий. Спасибо, Анастасии. Да, и, наверное, сейчас мы приступим к обсуждению, к вашим вопросам. Вот, все, кто желает что-либо сказать, сделать какие-то предложения, мы передадим микрофон и будем рады вас выслушать. Кто желает начать? Начинается прежде всего с классики. У нас в Нарве в основном это самодеятельность. Дети пляшут, старушки поют. Это не культура. Такую культуру показывать иностранцам, это лучше россиянам показывать. У них тоже самое пляшут, поют. Но у них есть классика, понимаете? Когда освободили Германию, Дрезден разбомбили американцы. Дрезден восстановлен. У нас же после войны эстонские коммунисты добили все стены, которые остались от так называемого бомбежки оккупантов. Я был маленький, но я еще видел стены и здания, которые можно было бы восстановить. Я предлагаю не заниматься этой ерундой, самодеятельностью для будущих поколений, воспитанием, а сделать, ну, хотя бы до 30-го года, но пару таких великих вещей. Восстановить домик Петра, сделать там большой подвал, не для кафе, а для помещения макета старого города, снести колледжа эту хрущевку и восстановить хотя бы пару старых домов исторических народов. Где дом Петра Первого находится, например? Вот здесь был. А? Где? Ну вот здесь, вот где-то в этом районе. Вот здесь остался фундамент засыпанный, и все. Ага. Правильно, точно показали. Вы меня проверяете, да? Понятия не имею, что здесь творится. Раньше жили тишина и спокойствие было. Вот сейчас как эти выборы произошли, как сюда десант высадился сталинский, и все. И все поменялось. Читаешь газеты, не понимаешь, кому верить. Не смешно было слышать то, что Нарву сделать культурной столицей. Да никогда. Aga öelge üks
konkreetne või paar konkreetset asja, mis peab olema siis teie kujutluses muutunud aastaks 2024? No inimesed peaksid rohkem naeratama, palju avatum. Kui ma näen, et inimesed on sõbralikud ja kõik elame koos, eestlased, venelased, teisi inimesed, kõik oleme Narva nagu kodulinnas, et kõik oleme koos, et see on minu jaoks kõige tähtsam asi. Narva on hästi linn. Ja see ongi kõik, et sellest võidavad kõik. Meie inimesed, linnaelanikud, turistid, äri, ettevõtlus. Et noh, see on hoopis loogiline minu jaoks. Aga kuidas ta varem oli? Ilma selleta mõtled, et varem oli teistmoodi lihtsalt, et aga praegu linnas tulevad täiesti uued inimesed nägemusega, kuidas edasi saab liikuda juba just teistmoodi jälle kordama seda, et vaatame. See ei tähenda seda, et varem oli halvasti tehtud, ei. Aga lihtsalt meil on võimalus teha muudatusi. See aeg oli möödas, kus laagri juhtkond ja pidi välja näitama, et nad midagi teevad. Et nad ei lähe sadekes rindele. Siis nad mõtlesid välja, et laagris on grupikene, kes tahab tõusta ülesse ja tahab siin vabastada vangi ja kõiki niisugust asja. Ja siis uuriti seal seda, siis tehti nagu uurimine, ja need 10 meest, need tulevad maha lasta. Viidi kohe troikas ja lastigi maha. Et laagris valitses niisugune olukord. 5 tükki kõrvuti ja siis oli brigaadide viisi koguneti ja siis sees oli niisugune suur plats. Sinna orkester mängis, oli Tuhhovoi orkester, laagris olid igasugu muusikanti ja kõike mehi. Ma räägin aastast 1950, 2 sügis ja 53 enne Stalini surma. See oli Stalini aegne Olpehk, Lenini-laagri, see oli siis töökasvatuse laager, nagu öelda. Kõige lõpuks, kui likvideeriti laager, neid on 400 järel. Ülejäänud olid Siiversesse. Nii räägib minu ema, et kui Narvas sai jalutatud, siis neid torne oli nii palju. Aga pärast sõda 44. tulid nad rongiga tagasi Narva. Ja siis, kui ta oli veel vagunis platvormil ja rong sõitis linna sisse, siis Riigiküla mägi paistis. Nii lage oli linn. Ei puid, ei torne, ei maju. Korstnad, varemed. Neid varemeid oli ikka kohutavalt palju. Terve linn oli rusudes. Seda ma mäletan. Ja elasime me Rakvere tänaval. Ema, vanemad pöördusid Narva tagasi 44. aastal pärast sõjategevused, kui Narvas rinne läbi läks ja siis nad said ehitusloa ja
maakrundi hakkasid Rakvere tänavale maja ehitama. Sõjavangid käisid rivis ja valvurid olid kõrval vormis. Ja mina ei tea, kas kõik, aga osa vange olid vabakäiguvangid. See tähendas seda, et nad võisid peale tööaega ja õhtusööki teatud kellaajani vabalt linnas ringi liikuda. Ja nende sõjavangide hulgas oli ka Eesti mehi. Mul oli 3 onu, kõik noored mehed. Ja 1 või 2 sõjavangi käisid meie poole külla, eestlased. Mina mäletan, kui nemad tulid, siis vanaisa läks kohe välja. Tasapisi uuris, ega saba taga ei ole. Kardinad pandi nii ette, et kuskilt pilu ei paistaks. Ja tasase häälega räägiti, ma ei olenud isegi nutta. Talvel suht kõik auravad, külm, Narvanes külm koht. Külm ja niiske koht. Talvel on seal eriti külm ja hoopis teistsugune. Ja siis lähevad see 6 kilomeetrit lähevad sinna, siis loetakse Perve pealt Jorka sinna tsooni, töötsoon. Ja siis olid need lademed, mis olid lastud ja siis läks lahti. Sõja ajal rindelt, kui nad tungisid peale ja siis said surma ja jäid need omade kätte, need olid kasukad seljas sõduritel. Siis need verised kasukad, need korjati kuskil kokku ja need anti siis vangilaagrites, kus oli külm. Nii et mul oli ka 3 kuuliauguga kasukas oli olemas. Läks see kolonn, pandi siis kokku brigaadidest ja soonusi, siis brigaadirid olid olemas. Ja siis oli Narjatšik, see töökorraldaja, see oli 2 siuke õpetatud mingi majanduslik tundev vang, kes siis suure võimuga oli, see neid brigaade siis kamandas. Ja siis oli see saatemeeskond ja valvemeeskond. Valvemeeskond oligi tornides, eks ole. Nendel olid 1930. aasta lõpust vintpüssid. Vangid läksid siis tööle. Arsti varakult 9-6 üles, eks ole. 7 söönd ja kõik. Ja siis läksid sinna oli jalgsi minna. Seal oli 5-6 kilomeetrit oli seda sealt Victoria sealt jõe ääres siis sinna. Kreenholmi aidad, mis oli jõe ääres Victoria bastioni all. Seal oli siis niisk, väga niiske see jõe niiskus, see tuli kõik sinna sisse. Ja seinad jooksid, tilkusid vett. Ja siis oli ka auruküte ja siis kui selle jälle käima sai, siis destilleerus see aur pärast sellest külmates torudes ära vesi ja siis see vesi laksus nendes torudes. Kui jälle soojaks lõpuks täiks, siis tuli soojus ja siuksed, siis oli ehitatud siis niisugused ruumid, kus ühes ruumis oli siis 450 meest. Nendes 2 korrusel olid need vanad aidad. Üks võimas Ukraina kiriku tegelane oli ja siis tema peale mängisid platnoid, laagriplatnoid, kaarte, kes läheb, tapab selle ära ja tema oli saanud suure paki, kuskil röövime selle paki ära ja siis keegi läks ette kandma, et nüüd tapavad ära ja see sai selle järele niisuguse vapustuse, et ta jäi võimetuks ja lõpuks ta sõitis tal jalad kursusest ära, siis ta nüüd ära peretis, ta platvorm oli siis kuullaagritest oli tehtud rattad alla ja siis kõristas, keegi lükkas teda siis seal eest ühest otsast teise, kus oli jalutustee oli ja siis tema oli siis tume riia oli seljas ja niisugused ja siis ma mäletan Eesti vanatuntud kirjanik oli Bernard Linde oli seal ja Linde siis oli alati ka
kartis külma ja siis ta oli niisugune rokaks mantel seljas ja istus ja linde siis ikka vaatas ja ütles, näed, kus läheb, eks ole, jumal pole teda aidanud. Ta on Euroopa üks ilus linn. Aga kas Rüütli tänav saab üles ehitatud tagasi? Ma tegelen praegu sellega, meil on mõned projektid, just. Juba pidasin paar kohtumist sel teemal ja just homme veel kord kohtume ja me räägime Peetri ühimaja taastamisest ja muidugi kõik on seotud ka Rüütli tänava taastamisega, et mul peas on need mõtted ja tõsiselt. Just praegu rääkisime ühe mehega, kes on elanud Rüütli tänaval keldris oma lapsepõlve. Keldris või? Jah. Ja käinud koolis seal. Neid inimesi ilmselt ei ole palju. Kuidas me saame Narva mälu elavdada? Elavdada. Tuleb teha reaalsed asjad tegelikult, tuleb nendega tegeleda, et kui me räägime selles, et ajalugu on päris tähtis asi, et siis sellega peavad tegelema just inimesed, kes oskavad seda teha, mitte mina näiteks, et meil on inimesed meie toimkonnas, kes on professionaalid just sellel alal, et näiteks Eldar Efendijev tegeleb sellega, et ja selle kaudu me just elavdame, nagu te ütlesite, et paneme õhku jälle protsessi. Ma ise näen, et suur probleem on, eilegi vestlesime, on see, et inimesed siin linnas teavad, et sakslased pommitasid linna maha. Nii. Ja mis küsimus? Aga Peterburist venelased pommitasid. On selline asja nagu ajalugu, rohkem ei vasta sellele küsimus. Kuidas siinsed elanikud saavad teada, mis siin linnas tegelikult toimus? Kuulge, on õppikud, on erinevad raamatud, mis lahti kirjutavad, mis toimus ja kuidas see oli. Mida veel? Aga mida me saame teha nendele täiskasvanutega, kes tõsiselt teavad, et siin sakslased pommitasid linna maha ja... Ma ei tahaks rääkida sel teemal praegu, ma ei tahaks spekuleerida. Meil on kursus fake news, ühesõnaga valeuudised. Aga kui on vale teadvus inimestel ja nad ei tea oma identiteeti ja kohta, mis me saame teha? Meie? Mitte midagi. See on tähtis asi, aga iga ühele on oma tõde. Ei faktid on ikka faktid. Faktid, peame ütlema faktidest. Ja minu ümbruses, et kõik teavad, mis toimus tegelikult. Midagi. Võib-olla kas peaks tegema ajaloolisi filme või raamatut või kuidas elanikele seda päris ajalugu rääkida? Ma usun, et nemad teavad selles, et kõik, kes on sündinud siin, niikuinii vähemalt, et me räägisime minu ajale, sellest oli palju räägitud koolis, et seal oli mingi üllatus, mis toimus, et aga need filmimine või raamatute kirjutamine on muidugi kasulik asi, aga peab olema kajastatud kõik informatsioon, et mis toimus, et tuleb kuulata kõiki inimesi, kes oli kaasatud või kellel on info ja kellel on midagi öelda sellest asjast. Just nimelt info, kes teavad. Kes teavad ja oskavad selitada. Mis tõde jälle, et ma ei tea, kellega te rääkisite, et... Elanikud siin. No mis elanikud, te ise teate, et see valiku tegimine, et see on selline kummaline asi tegelikult, et teil kogu aeg on võimalus küsida inimesel, kes ei oska vastata ja teise inimeselt, kes oskab vastata küsimusele, et see on jälle, ma ei tea, mismoodi te tegite valikud ja kellega te rääkisite, et ütlen veel kord, on selline asi nagu ajalugu ja
kõik faktid on paberkandjal on olemas tegelikult, et mis veel. Ema rääkis, et kui olid pühad, kirikupühad, siis oli linnas olles oli niisugune kõla, et püha kõlas üle linna. Üks kirik, teine kirik, kolmas liitus, igal kirikul oma kellahelin. See oli selline kanonaad ja niisugune uhke tunne, täitsa pidulik tunne, kui need kirikukellad lõid pühade ajal. Ja palju kirikuid oli ja nüüd ma ei mäleta, kellega ma olin just vanalinnas pimeaias jalutamas ja seda tööd parajasti tehti seal. Taoti seda risti sealt maha. Ja siis hakkas vanalinna hävitamine varsti pihta, kus neid maju ikka buldooseriga lausa lammutati ja isegi kodus räägiti, et Hermanni linnus taheti ära lammutada, aga ei olnud nii võimsat tehnikat tol ajal saada. Ma ei saa rahulikult vaadata peaaegu 2 vaadet Hermanni linnusele randel, ka seda purustatud Narva. Я родилась, по идее, роддом был в Нарве, это был 42-й год, а мы жили в Усть-Нарве, на улице Яна Поска. Тогда все население мирно немцы стали гнать любыми способами туда, вглубь Эстонии. Там прожили фактически до победы, до изгнания полного. Разруха была, Нарва была вся разрушена тогда уже, к тому времени полностью. И где-то в 45-м году, по-моему, в конце года это было, мы вернулись на поезде, приехали с мамой в Нарву, и отец, у меня до сих пор перед глазами картина. Такая разрушенная стена, обломки стены на месте вокзала. И стоит отец, у него было такое темное пальто и такая вроде шапки такой каракулевой, старая шапка, ну вот похожа немножко на кубанку, но более низкая, это носили такие. Так как врачу нам дали вот этот дом, который стоит вот там вот за этим школой морской, да? Вот, там его восстановили, один из первых. Вот, нам дали там квартиру на 2-м этаже. И в этой квартире мы прожили 23 года. Этих домов, конечно, не было, этих хрущевок. Вот, был совершенно, стены стояли этого самого высокого собора. Ну, вы знаете, да, который возвышался над городом. Дом Петра I, там даже перекрытия были. Вот он стоял вот здесь, вот где-то вот здесь. Его раскопали потом. Напротив был Лаврецовский музей, тоже, потому что мы же все это лазали поэтому. Были перекрытия. И около него очень представительный дом, я как помню, такие гранитные ступеньки вели. Потом был такой холл большой в этом доме с паркетом. Вот этот вот, да. И потом такие были эти самые. Дом был совершенно ценный, если паркет сохранился. И у нас жила такая семья Гореглядов. Все знали же здесь друг друга. Она держала корову, потому что коров там многие держали. Даже бабушка держала корову одно время в развалинах. А что делать? Огороды были самые. Она держала, и я помню только одно, мы здесь бегали, они жили, вот когда входишь в этот Качневский дом, паркет и такие комнатки это были. Они жили в одной комнате, а в другой у нее корова стояла в этой комнате. И вот я как помню, она ее когда с пастбища гнала, она ее по этим ступеням гранитным заводила в холл, и вот эта корова шла по этому паркету в свою, значит, этот самый. Вот я помню, то есть дом был целый, абсолютно. На каждом доме не стояли стены, висели вот такие вот доски металлические, где было написано «Памятник архитектуры охраняется законом», ну, как обычно писали. Потом где-то в
42-м году, наверное. А у нас такие там окна высокие были, знаете, вот самые, и такие стенки толстые в этом доме были, тоже средневековый дом. Как-то пришли и сказали, сейчас будет взрывать, вы стойте под этими, там перекрытия-то были слабые, вероятно, потому что деревянные тогда делали еще. Вы стойте в этих нишах, ну вот между комнатами такая стена идет. Стойте под этими, что там уже не будет обрушения тогда. И я помню, я стояла, и у меня вот, окна откройте, чтобы взрывная волна, все. Ну, мы же ничего не поняли, как все. И передо мной видны эти стены все. Вот, и потом, значит, слышу, да вернее, даже не слышу, я сначала ничего не слышала. Я только вижу, что вдруг стены вот так зашатались немножечко, потом приподнялись, и тогда грохот. И вот это так подорвали все стены старой Нарвы. Они на каждой вот этой вот доске, в которой было написано «Память архитектуры охраняется законом», с той стороны нарисовали череп и 2 кости, и запретные зоны. И вот так фактически вот всю старую Нарву вот осталось, это тоже не было на этом месте. Осталось ратуша стоять, наш дом остался. Все остальное вот так вот, памятник архитектуры. Вот, а еще жуткая, конечно, сцена. Когда они построили эти дома, вот эти вот дома, да, нужно было благоустроить как-то участок еще. В один прекрасный день, тут же сады, вот я говорю, около этой церкви, около собора был сад же, ну откуда это сейчас землю привозят? Они взяли на бульдозерах вот эту всю землю с территории собора, все это между домами раскидали. Ну, чтобы газон был. А между вот этим землей, бабушка моя вообще в возрасте была, черепа. То есть оттуда выкопали, все могилы раскопали. Для бабушки это было, она вообще у меня в этом отношении, говорит, ну как, она, я не знаю, даже, я не удивлюсь, она собирала, куда-то захоронила их, потому что это, я помню, что вот земля что-то белеет, так белеет, черепа белели, и все, что там закопали. А вы помните, как начали рушить вот эти здания, которые руины были? Вы это не говорите мне, меня сердце сжимает. Меня сердце сжимает. Все было можно восстановить. Ну, время такое было после... Это начали они, наверное, с 50-х годов. Все помню. Темный сад. Босиком бегали, помню, через мост, да, к дядьке вон в городе жил. В детстве все лазали. Все овраги пролазали. Еще польская церковь мне очень нравилась. Взяли, разорили чего-то. Такая хорошая была, можно восстановить. А вот здесь темный сад, какой был хороший, красивый. Какие были дома. Наша тетка тут жила, тетя Таля Света. Все разорили. Sügiseti näiteks läks väga vara ja talvel pimedaks. Siis oli näha keldrist kusagilt imitses valgust või oli mingisugune väike aken keldris mingi kardinaga kaetud, seal elasid inimesed. Mina olen neid varemeid näinud niisugusena, et neid ei olnud veel lammutatud ega ei olnud veel taastatud. Et siis ma nägin seda Narvat ja need tänavad ja kõik olid olemas ja nendes varemetes, keldrites elasid igasugused massuurikad, kes ka pahandusi tegid ja ohtlikud olid ja öösel inimesi passisid ja kes vahel tulid välja päevavalgele ja see oli omapärane pilt sellest. Rüütli tänavast ma muud ei mäleta kui palju varemeid. Ja seesama börsihoone, kus me praegu oleme, no siin olid ka muidugi varemed. Evgenia Trepova, kes oli kooli vene keele õpetaja ja oli nagu selle kooli alguse organiseerija või kuidas teda nimetada, ta ei olnud direktor, aga vot tema organiseeris, ta oli väga hakkaja inimene. Tema käis mööda neid varemeid ja ka teised õpetajad ja otsisid lapsi varemetest.
ja lapsed siis hakkasid koolis käima, alustati 3 õpilasega, aga kevadeks oli juba vene õpilastega kokku üle 100. Tahvlid olid siis vineertükid seina peal ja kirjutati kas siis söega või siis talvisel ajal lumega. Peetri maja mind nagu tõmbas ja trepp oli niimoodi, 2 pool treppi olid sambad, ma mäletan. Ja niisugune varikatus seal sammaste peal ja võtsin niisugused pikad rohud, tegin luua ja pühkisin selle trepi puhtaks. See oli nii sile, ta oli nii sile, ma põsega katsusin, kui sile oli see trepp. Ma mäletan seda, et see minek, kui me tulime ja siis oli see valjuhääldes üleval, annab muusikat ja tuli Tšaikovski Luikede järve. See oli vapustav, tead, kui oled päeva läbi seda teinud seda tööd, jalad käivad natukene risti ja kõrval käivad need mehed ja käsk on niimoodi, kes läheb 2 sammu kõrvale, streljad puudu. Ja kõik oligi sellest ja koer käis tagasi, haukus selle peale ka veel, siis kui öeldi just kurjad sõnad ja koos aeg hoiatati. Ja siis see Tšaikovski värk ja siis lähed laagri värava taha ja siis tuleb smon. Siis kõik katsutakse läbi, kas sa ei ole sealt väljast midagi toonud sisse kellegi kaudu. Vedurid sõitsid sisse, vagunid tulid, sealt rääksid välja, võib-olla tõid midagi ja kõik katsuti niimoodi läbi, vaikad ja kõik. Ja siis pääsesid sisse ja siis said kõhutäie süüa ka. See oli niisugune üsna vilets lörr, ainult kui Stalin ära suri märtsis 53. Siis oli niisugune lugu, et mängiti Leina muusikat. No siis meil oli ka sellel, kui Stalin maeti, siis kõik pidid tehased vilistama vilet, auruvilet vilistasid. Igal pool tahuti kellade pihta midagi, löödi kellad. Ja siis oli 5 minutit, kõik seisid ja siis oli kivikarjääris. Päike hakkas paistma, märtsi päike juba paistab tead. Niisugune ja siis oli niisugune imelik tunne. Joosif Vissarionovitš umr. А как вы считаете, надо восстановить этот город? Ну надо, но это нереально, я считаю. Ну нереально, ну честно говоря. Хотелось бы, конечно, чтобы Нарва была такой красивый город, чтобы было сюда туристов. Ну сейчас посмотреть нет. Насколько я читал и насколько так представляю, то можно было, конечно, потому что в Европе города были снесены вообще до основания. Они там, Дрезден вон, или другие города, они восстановлены. Все. Здесь же стояли все стены, там церкви вот такие. Все стояло. В принципе, если бы, не знаю, желание, может не желание, но я не знаю, трудно судить людей тогда, когда было. Тогда было такое положение, послевоенное, трудно. Но в том смысле, что документы, чертежи, это же, по-моему, даже все до сих пор есть. Есть. Вот. В том-то и дело. Мы тогда не жили, мы не знаем. В смысле, мы жили, я был маленький, не знаю. Как вы думаете, а надо ли восстанавливать вот этот старый город, как раньше? Обязательно. Это не то, что это мечта моя. Как интересно. А возможно ли это? Все от наших голов. Там наверху. Думаю, как решают. Да. Если нам Россия поможет, будем восстанавливать. Надо начинать с наших местных. Так может быть нам надо самим решать, а им давать указания. Пусть они нас слушают деньги. Сейчас. Надо требовать. Все в деньги упирается.
И деньги, конечно, найдутся, куда денутся, правда? Еще тогда вопрос. Как вы считаете, Нарва должна стать культурной столицей Европы? Обязательно. Это такая красота была. Вы понимаете? Почему? Ну расскажите, а что? Ну рассказывай. Работы нету никого. Ни у кого нет работы. У вас тоже нет? Не, у меня все нормально. Мне все жалуются просто. А почему у вас хорошо? А почему все вам жалуются? Да. Потому что... Да, друзья мои жалуются. Можно выпить? А вам почему так хорошо? У вас работа есть. У меня все хорошо, да. А у них почему плохо? Работы нет у них. В Эстонии плохо. В Эстонии все плохо. Эстония... Вы посоветуете работать там, где вы работаете? Да. Где вы? Там уже не надо. Там уже я работаю. Все, слава. А где вы работаете, кстати? В Швеции. В Швеции? Вот такой. Значит, не в Нарве. Все уезжают отсюда, нет работы, все уезжают. Ну, кто вы? Я живу здесь. Я родился здесь. В Синарске. Ну, то есть все жулики, группа. жулики, все жулики. Все жулики. Да. Почему в Нарве так нету? Я хочу вас спросить, почему в Нарве так нет? Вот там, может мне туда прийти спросить, почему в Нарве тут нет ничего. А вы не думали заработать там денег, самому здесь что-нибудь сделать, чтобы так было, как Организовать производство. Надо слишком много заработать, чтобы что-то организовать. Narva on maamärk, suur maamärk Suure jõe ääres. Vana kaubalinn, vana kultuurilinn, mitmete kultuuride segunemise katel. Aga kui vett on liiga palju, siis head suppi ei saa. Peab olema tummikas. Ja kultuuriharidusalal on vaja templeid, nagu see Narva kolledž. Ma olen nimetlenud seda, et kuidas see vastu peab. Tartu Ülikool kannab kulusid ja kõik on, ütlevad, et nii tühi asi, aga ma ju näen, siia tulevad Kuressaare kolledžisse tulevad ka mõned Narva tüdrukud ja niimoodi. Mina olen isegi siin ametikoolis kunagi aastaid tagasi tüdrukutel lugesin reisilaevandusest ja mereturismist natukene ja oli ka Narva tüdrukuid. Väga tublid, tead, niisugused erksad ja küsivad ja väga kena. See on, ainult on vaja seda, ei tohi kõerata selga, tuli võib ära kustuda. Lõkke kustub ära, kui ei viska puid juurde. Nii ongi kõik. Rohkem pole tarvis. Ja kõige vastu võidelda. Mis väärastab või vaenulik, mis vaenulik või valelik. Ja võidelda, kus võimalik ning vajalik. Sest elu kõik on ajalik ja lastele jääb tulevik. Alati on niimoodi, kui lind teeb pesa. Ta punub selle pesa ise valmis ja see saab talle selle tõttu armsaks. Ja vaata, kui palju Narva inimesi on teinud omal aianduskooperatiivides neid aiamaju ehitanud. Kuidas Tallinna lähedal on see huvitav probleem. Nüüd on seal Maardus see suur probleem, et mis saab nendest. Nad on ilusaid aiamaju omal ehitanud, kasvatanud, kõik õppinud ära selle potipõllu majapidamise ja kõik. Ja see on nendel armsaks saanud. Ja noored tulevad, siis prassivad seal, peavad šašlõki õhtu, et mis on vanad inimesed nagu teinud. Nendel on uus kultuur. See on inimene mõtleb, et kõik on nagu valmis. Et kui meie läheme pidusse, see on kõik valmis meie jaoks. Bänd on laval, laulab, eks ole, muusika mängib, kaupmehed müüvad häid jooke ja kõik niisugune, see on meie jaoks valmis seatud. Aga kui inimene ise teeb, võt see asi on armas. Ise tegemise võib. Kuidas seda linna ise üles ehitada? Selleks peab olema tark linnavolikogu ja linna
valitsus